hiji bulan Muharram, 2 bulan Safar, 3 bulan bulan Komariah mah mulud eta mah bulan Jawa, 3 bulan Rabiul Awal, 4 bulan Rabiul Tsani, 5 bulan Jumadil Ula, 6 bulan Jumadil Tsani, 7 bulan Rajab, 8 bulan Sya'ban, 8 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Dzulqa'dah, 12 bulan Dzulhijjah. Apa? Kudu apa? Urah tahun baru Islamna diperingati hari bulan-bulanna henteu apa? Kudu apa? Kudu apal teh Januari nepi ka Desember we. Tapi kudu apal ti bulan